Ngithande ngithule. Mana Imali yami. Esikhwameni. Yes. Imali yami phelele lokwazi ukuhlangisa uzongijwayela kabi. Letha mkhanda manje. Bekuyifona. Wathonta imalini. Wathonta imalini. Right now. Wathatha imalini. Hayi kai. Mana. Mangifika endlini ngitshela uzonke ngithi mntwana ngisema period and I don't have enough money to buy pads to get me. Okay sharp. Kube ukuthini ugel lo ukuthi ngikhohliwe igama lakhe ugel yabo. Okay sharp. Bekavele angibambise imali yabo. So I took the money and bought pads. Ngathenga nama charcoal akubanele ne snack. Bekuyi 40 rand bese bekile. Yes, I took the money, I bought pads, ngathenga ama charcoal nama snack. Okay sharp. And then I used them. Then abo banele babhema and stuff yabo. Okay sharp. Kube ukuthini ngihambe mina usiswa mangifuna. Ustufuza ngaleso sikhathi. Ustufuza no get since bahambe that Ziyathatha Mbukeli, we back again with another video bafethu ngihamba lo pretty senhle lo she loves owethu. So owethu mfethu kwahamba njani ngendaba eka boat driver sefuna ukulala lana? Okay. Indaba ye boat driver. Yeah. Okay, shukuthi besila evil esiphingo. Yeah. Then something happened. Anyeke ngikhulume yabo. Yeah, ngoba abantu bazoba offended. Something happened. Then ike bas requestela which is here eSoweto khabo owethu. Masifika lo uba driver sihamba nayo siyakhuluma emotweni siloke sithi yontwana ngini what if singathola abantu yabona izinto ezinjalo ngoba yena owethu bekathe kubo vela akunabantu. Akekho sure yabo. Ngithi what if angeke sithola abantu and sharp le uba driver izwe yabo. Uthi kithi anifuna ukuphuza. Samtshela sithi ayibhuti sisharp uthi ngicela usihambise ngoba beku 11 12 lapha yabo. Sharp sharp wasihambisa. Umuntu seka stop bottle store na. Stop bottle store umuntu sekathenga amabhiya. Okay asimcelanga ene mina ngimitha ngithi uyazi. So angiphuzi kakhulu. Bengaphuzi kakhulu that time. Sharp aminye ugirl makaqeda ukuminya ibhiya. Sharp lo boat driver uthi yena akasafuna ukusebenza uza ngeexcuse uthi siyendlini yakhe then yena uzosubarizela ngoba yena uyayivala iapp yakhe yabo akasafuna ukwenza iBolt yabo uthi siye kwakhe azokhona ukusirequestela si continue the trip sambuza ukuthi awu kanjani ahambe angene eJarretini. Sharp thina sisitshela ukuthi umuntu uzosirequestela stutu umuntu masifika umuntu beka amanzi athi sigeze ubeka amanzi umuntu uthi sigeze ngithi hawu sesiyageza manje akusa requestiwe. Okay umuntu angene engubeni acime ama light ngithi hawu kanti ugirl aphume etoilet ugirl makaphuma etoilet uguy usala nami mina bengibukela ama video ngefoni yakhe uguy usala nami uthi kimi manje ubani uzoba umfazi wami ngithi hayi shemu yanya unyile uhambe wrong. Ngamtshela ngathi mina nyeka ayingimithi uzofakela umntana mama bhat yabo angisho ukuthi athathe uowethu ngithe mina ngimithi bese ugirl makabuya. Okay ugirl makabuya bathi Sashuta mana. Yeah khuluma. Manje ugirl makabuya uthi ubani ozoba umfazi wami uhlele endabeni umuntu kanti umuntu kudala anqunu sekazivale ngeingubo. Uthena ntwana ne mina ngithema ngingena bo ngibuye toilet ngithema ngingena ngibuye toilet yabo. Sharp athi ugayi kimi umngani wakho athi wena uzoba umfazi wami for the night yabo. Mina ngahleka ngathi seniyabhikana ngami mina ngekho yabo. Pretty Sindle athi hayi akashongo yena ukuthi ugayi ngizoba umfazi wakhe. Uthena ngeke akhona ukulala naye because pregnant yabo. Sharp ugayi kanti vele sekanqunu. Sharp sangena ku Facebook sa text abantu sabacela ukuthi basi requestele thina sizobabhadala masifika phambili. Hayi Sharp abantu vele abatholakala. Hayi khona la khona nonalethi sesikwate khona sathatha ifone yakhe sa request. Indoda ikhumulile ezindubeni ayifakana ne-trunk like inqunu ngaya mina ngayo light ngifuna ukubona ukuthi kahle phakathi kwengubo khonani sayibona inyoka enyama mamba. Okay ntwana ne
sharp saphuma vele uguy asikhapha maka sikhapha vele uguy yabo kusho ukuthi urequeste yo angamachakholi akhona kuwa amachakholi ngapha ntudazi umvulele saqhusa soqhubeka ntwana okay emekele umvulele soqhubeka ntwana umekele vula ke ngeke thike yazikela usistep athi siya recorda thike yini kai yonke lento okusho namhlanje ngifuna isho right now man ufuza yini manje ora man indaba yani manini okay mana phela man la ipepe yabona pepe la yabona into zakho pepe la mana pepe yabona into zakho yabona yaphapha yazimani izobiza mana ntanga mana sifuza indaba yani mana indaba yani mina ungilande ngithule mana phela imali yami esikhwameni yes imali yami phelele lokwazi umhlangisa bazongijwayela kabi letha amgranda manje watshontsha imalini mana phela akubiyo alright so khamba njani la so lapha kwatshontshwa malini alright man ungamchayi manini guys manini yabona into zakho ungaphaphi manini man mina nawe guys utshela abangani bakho ukuthi mina nawe liyamchaya ushayiwa guys mama so uzoyiletha yena wathatha imalini hayi guys mana guys wena wathatha malini guys alright stufuzimekele ke alright so right wathathane yakho ke stufuzo wathathane so right guys sokushaya limekeleni alright sokushaya pepe phumani stand phuma ngizibonele yena mina makangena ngithula ngamabona kanti niyazi ukuthi yazana ngitshela ukuthi kambani kaliyazana kai seliphatha ngiyamazana bayazana guys let's continue alright guys let's continue course valele inyawo amaphatha yabiza ntwana indaba yani ntwana khona konga 100 rand yazi kwenzakalani manje ngishula yini ntana lokho sishuta ntanga khuleka kwamele usijustify ntanga kwamele usijustify kwaba indaba yani ntwana kanti usifuza bekakuphi kanti sekaqhamuka usifuza qhamuka nimkandile usifuza guys usifuza Mbukeli so we still going on bafethu ngihamba lo she loves oat kwahamba njani wena lo stufuza mfethu Tana ithi ngitshela kuyenzakalani Sure. It was last of last year. Sasigwi cross night yabo nabangani bami actually. Abo banele abo zonke nje abanye nje bahlala emfundo yabo. Okay sharp vele ngiploma nabo mangisekase Soweto. Sharp usho ukuthi kuyenzakaleni uzonke athi siva yenze ku cross night kubo. Sihambe vele masifika okay sharp sifuza nomunye umngani wakhe ohlala la eJozi. Sharp makafika unto ungani azothi sharp cross night vele kungabi intebha yabo. Sharp following day kube ukuthini beku December futhi following day kube ukuthini sizohamba siyojiva yabo. Sharp mina noStufuza nolo ke lofike noStufuza
savaya angisakhumbule kasi sasithaphe kulo isitufuza yabo sharp safika lapho vele saphuza saphuma ke sasheshe sahamba saya eBig Mama's Lounge esemlapho masifika vele eBig Mama sifika kuyaliwa amapantsungu la balahlelana ngamabhodlela amakhula box yabo kube ukuthini singene etaxini eyayinabo abogashi I think yabo okay sharp sivaye vele sekwenye guest house masifika lapho kube ukuseparate kwethu yabo mina abositufuza bahambe ngenye indlela mina ngivele ngithathe enye indlela ngihambe nabogashi okay sharp si cross night vele nalapho usuku then following day mangibuyele kazi ngakho continue ntwana continue mangibuyele ekhaya yabo kube ukuthini okay sharp bengisema periodini yabo okay sharp mangifika endlini ngitshela uzonke ngithi ntwana ngisema periodini and I don't have enough money to buy pads to get me okay sharp kube ukuthini ugel lo ukuthi ngikhohliwe igama lakhe ugel yabo okay sharp bekavele angibambise imali yabo so I took the money and bought pads ngathenga nama chocolate akubalele ne snack bekuyi 40 rand bese bekile yes I took the money I bought pads ngathenga ama chocolate nama snack okay sharp and then I used them then abo banele babhema and stuff yabo okay sharp kube ukuthini ngihambe mina usiswa mangifuna ukustufuza ngaleso sikhathi ustufuza no get since bahambe that day bebangakabi and like bengeke ngibamele because sema periodini and yini ama pads benginawo and bengeke ngingasebenzisa ama pads okay sharp I went home yabo and even if okay sharp but I stole the money hayi qhubeka but I stole the money ngayitshontsha kanjani imali ngithathe phambi kwabantu babhekile abo banele bebakhona imali wayithatha 40 rand yes it was 40 rand wathenga ama pads nge 20 rand then i20 rand ngathenga ama chocolate 10 ngathenga nama ghost I don't know ukuthi ngathenga ini futhi ngechange ye 4 rand but like lezo zinto zidliwe abo banele okay sharp ama chocolate ngwa imali kwakuyekaba 40 rand i40 rand kwakuyeka gele umngani kaStufuza okay sharp I went home because usisi wami wanfonela ntshela ukuthi sekabuyile emsebenzini then mangifika endlini okay sharp ngihlala amalanga ngitshele uzonke ukuthi uzoza kimi khuluma ngitshela uzonke ukuthi aze kimi azolanda imali makafika mabafike kazi yabo okay sharp uzonke vele kuhamba amalanga uzonke angazi kimi sijikijiki ku Facebook abantu bayangitshela hey ntwana uya trend okay sharp yabo kube ukuthini ngithanda ngani kanti vele lakhili usihle omunye so umfana one Carabas naye uye Sibloma naye udlala imfulo sawo sharp bengiyobhema vele ipipe mangifika lapha ya sharp usinhlangoni sipost ukuthi sifuza abathi uyanifuna ntshontsha imali wara yabo okay mala mamela I didn't reply kuleyo post leyo ukuthi ngiyatrenda nanani because of what beng avoid idrama ukuthi okay sharp ngizocommenta then like uyaza abantu ama followers wakhe abanye bewe saying izinto negative about me yabo sharp naleyo azange ngithathele ekhanda because I knew ukuthi angizange ngitshontshe imali like ngatshontsha 40 rand I used it because of I was desperate ngifuna pads okay yes okay ama hem athi wena waxoxela uPretty Senhle wathi washaya uStufuza and kuthiwa yona into ekwatisa uStufuza uStufuza athena ukwatela 100 rand no so like when Antona did you say that or kumbe wava njani like okay me telling uPretty Senhle about the issue yami noStufuza angisakhumbula ukuthi what was happening yabo but like sa end up pasifika kuleyo topic leyo yokuthi wamshaya yes okay sharp kuleyo topic we were saying I don't remember ukuthi wayisikhuluma ngemijana yes yabo then mina ngamxoxela ngokuthi ngelanga lami elini lasemjayiveni which was lendana safika kushayana ngamaphanga ngestuff yabo ngamxoxela and then I edited this part ukuthi ngalwa noStufuza mina noStufuza we didn't really fight because of since that day angaze ngambona. Do you get me? It's just that now I was angry about what she did. I posted on Facebook instead of inboxing me. Angus ukuthi ntwana kanti khambe. So yena wavela wajumpela public kwa poster nanani yabo. Yes. Awukazi umshaya uStufuza nje wawi edela. Lezo mbukele zatha but we still going on so ntwana like on this situation that just happened right now what can you say ntwana is it peace or war ntwana? Ntwana mina let me be honest with you now. Mina like ngizothini I don't want drama.
andifuni ukuba ngizothini Kwala yonke indawo yeah. yes like right now ngizothini avoid izinto ezibhaya Yeah. like avoid izinto ezibhaya andifuni imisindo angifuni mabaribari andifuni impi so like if ustufuza is up for a peace kahle kahle no ithi ndibeke kanje mina I would like peace between mina nostufuza yabo yes because of like angifuna like ngizobekela kanjani I'm focusing on myself. Yeah. Like I'm fixing my life day by day. Yeah. So izinto ezine drama Aparezatha Tambukeli, we still going on. So Ntwana, there is one thing that I still want to know ukuthi like Ntwana kwase uhambe njani uze like evula I police case for baby wengane mfethu. Like wakuyini ayilixabanisa into engaka? Yayilixabanisa. about our fight. Yeah. Okay. This is what happened, ne? Besibuya konje ingenda. I want the name of the place. Emaget. Yes. Okay, sharp. Besibuya kudla. It was me, Oratile, Maphara asemahle. Sharp. Akazi ngicela ningafazi. Okay. So masifika vele okay sharp ekasi. I think besime ngaphandle. Yes, efletini la kaMaphara. Then kwafika uAmahle. Unaledi. Ubani? Nomelisa. Uamanda ingeke. Yeah, Nomelisa. Nomelisa. Nani 3. Yes. So kubuza utheni the president. Masibi mafika vele sime ngaphandle yabo. Okay sharp ayivele basibulise grade yabo kungabi into ebhayi. Sharp. Kube ukuthini Ntwana sicela na siyo yalela la ngaleliyayo. Yeah, ngalela la. Oh sharp uAmahle ubaby ngane mtshali afike athi ucela ijezi a black hoodie bengibambile kuye besibuya kwenye indawo yabo Kwenye fight. besibuya kwenye fight yabo nayo esayenza a week before our fight. Okay sharp ngamtshela ukuthi ijezi is not with me which is belly gqoke umunye umuntu Lamlani Nostra lamje. Lela akathi brand yakhe. Lela akashuthe ngalo Facebook. yo hayi kana Yeah. Siboleka abafazi babe impahla ziqokwa yibo. Sure, qhubeka Ntwana qhubeka. Yeah. Ntwana wenzakala ukuthi ngimtshela ukuthi ijezi alikho ne liqoke umunye umuntu okay sharp andibuza ukuthi nditheni ku Mr President ngo China yabo nithi konje I don't remember ukuthi reply lathini yabo then kube nendaba zokuthini amakhongo Wathi wena uChina. okay uAmahle athi Mr President owatshela ukuthini mina ngithe uChina ulala namakhongo ne or udayisela amakhongo. I'm not sure about this story yabo. Okay sharp mina I was like no mina Mr President makangithe I can even show you ama text Mr President ngizokusendela futhi ama screenshots as evidence. Mina ngathi ku Mr President okay wangibuza ukuthi ufuna unaledi emergency nani yabo. Okay sharp mina ngamtshela ukuthi no mina unaledi last time bengibabona bebanga kwenye iclub ene disco blue bathi yamakhongo yazwa engase road. Wangibuza ukuthi bekayenzani lapho ngathini mina bekameno Amahle yabo athi yena hayi sharp Ntwana Iblo club wathi wasibona kuyona. Ngase rock. yabona ngiyakhumbula singijima singene ubeni Kwangekho ngase rock ne. Lela jarata lelia mhlala bolo lela jarata lelia elabanye labo D yabo bakhenikela khona yabo benabo mkhelele sangena lapha cause sasiya kubona saphuma le ukuthi wena wasibona emakhongweni sizwa ngawe le yabo noma usufaka ibhayisi mina ngicela ukubuza something before you go on ma already ungasistab awula storyini bra okushuthi Amahle okay mina ne ukuthi vele le club yamakhongo nani nakhona indaba ngayizwa ngabantu ngangihamba nabo uba wakhipha lo gama asemahle okay shuthi mina ngine right ukuyobhonywa asemahle ngithi ngizwe ngawo ngimbhonye nalapho all right ngoba asemahle uyothe iclub leya yamakhongo yezwa bekuyimo asemahle nodayo mbashile ekhanda
yes Uthenge umngane wenu udala. ngakuleyo club le wathi leyo club leyo eyamakhongo but like bona babengekho kuleyo club eminyango baba sezansi ngakule like uyadlula iclub ne I think kwi Jared les 2 after club lokuqala Ngithi yabo uthi kude kanjani basegate mara naqanyelwa iclub To say man. siyamnyanyisa le ndaba yabo okay sharp amahle athi kimi unama screenshots wama chats wakhe no president okay mina I was like ngicela nibonisa ama screenshots unfortunately I think iphone bangayithethanga yabe singayiphethe yes yabo okay sharp I'm not sure ukuthi sakhuluma then amahle ended up slapping me yabo ke ngamiyeka ekokuqala nokwesithu ngamiyeka then okwesi3 wanishaya futhi ngempama and then like mangithi ngiyaphindisela ngadribeka angazi then ngabe semdonswa vele umbali yabo umaphara then amahle naye babe sebamdonsa yabo then okay sharp nama ngibonanga because bekuyisiphithiphithi yabo then like mina vele mabangitshela ukuthi what really happened then like bathi angazi amahle ukhiphe a kitchen knife yabo that's when umbali angidonsela ejaridini yabo la kubo avali gate angazi amahle Cabanga Stizi thina sikhatha amatamati ngani sikhatha amatamati ngani yena uhamba ngama kitchen knife awuthule wena yabo and then like angazi amahle uthe ufuna ngikubonisa uthe ngizokubonisa unyoka ufuna ngikubonisa unyoka I'm not sure yabo so labe lisilwa yes but so then wathi so ngomlomo ne so what made you like so siya report lapha so siya report yeah ngithi ngiyafika kuleyo ndawo leyo okay sharp ngisase phakathi vele yabo uanti kambali sharp azangibuza ukuthi kuyenzakalani because uyeza ukuthi ngiyalwa phansi yabo mina ngiyamtshela ukuthi no ngisamxoxela ukuthi no this is what happened yabo okay sharp ngibizwe umbali umaphara ngithi yena ube waphuma futhi mara ngibiza ngitshela ukuthi ntwana amaphoyisa yakufuna ngaphandle yabo ngibe like amaphoyisa athi ya okay sharp ngiphume vele mase ngiphuma vele amahle sibamfaka evenini emuva yabo and then like mina vele bengaphandle then bangibuza ukuthi kuyenzakalani I tried to explain the story but like ipart eyangihlukumeza it's when amahle angazi ukuthi ngifuna ukubonisa unyoka and stuff but like I didn't like the part because of bekafaka umama to get me wena umfaka ngumama ama emva after lokho umfaka ngumama awumfaka nginozipho umfakile unozipho after now you said that and wangithuka ngaye mina ngcono ngathi ngizokubonisa wakho wena wangithuka ngowami maqeda kanjalo wangithuka ngowami hayi man wangithuka ngonyoko wami Stizi iphathi yamaphoyisa yazi ukuthini ngase ngikubonisa ukuthi unyoko wami alright ringa iphathi yamaphoyisa ukuthi bafike uzokutshela angithi mina ngixoxisa nesiqondene uzokutshela amaphoyisa afike kanjani ngifune camera okay bandifaka phakathi nevenini but like beniphambili amahle was at the back okay sharp baba happy mamela bra naleki ngicela uthule endleleni ngicela uthule endleleni ne okay sharp balibele bangitshela ukuthi dala bamfunu amahle yabona bathi ushaya nomunye ugel bathe umunye ugel wekhala bathi angazi ushaya abantwana balapha yana lapha estradeni besana and then wathi angazi lo omunye umama wephoyisa wathi vele umphakathi loya owalapha bathi dala bafuna amahle izinto ezinjalo okay sharp mina vele lezo angizazi ngitshana nomngane wakho azange ngifakaze nesi okay sharp safika e-police station mase sifike e-police station that's when they asked a story then I explained and then like when I was explaining loya mama loya waphuma wabuya neform yabo and then like makabuya neform wangibuza ukuthi utheni uzomvulela na icase because of inini yes and then like bese bayiphethe ummese lo amahle beka uphethe and futhi kube ngangikuthole kahle because usungithiwe ngomama ngingazosebenzisa lo mmisi amahla abo base bawuphethe ummese yabo okay balibele bathini bathi evidence yabo okay sharp then babhala i-statement and then like I signed the forms they took amahle phakathi banjela ukuthi ngimeli case number ngama then bathi bazoyisenda nge-SMS K sharp azange bayisende because of iphone leya inumber enibhaliwe iphone ayikho kimi yeah yes and then that's all mana ngicela ukuyikhulumela ke uyayibona namhlanje ukuthi mina ngila wena ula wawuyithi ngizobolela stocksini
No. awushaye phansi kwashunquthuli ke ntombazana Okay guys mina ngicela ukubuza ne. Okay, yazi emva kwalokho bathini basuke eNachorena ngeenyawo baze bazofika eJozi bazofika eJozi badlula ngase Sun City wathi ulamlani loqoka impahla zethu wathi maye ngase kuthiwa ufuna ukungihambisela ukudla ngaphakathi thula wathi ufuna ukungihambisela ukudla ngaphakathi engifakela ipoison yes wayezongihambisela kanjani ukudla ngase hlule ukuyifida kwayena no wena wayethi ufuna ukufaka wayethi ufuna ukungifakela no akusiu lamzo wayethi ufuna ukungifakela ipoison engihambisela ngathi ehluleka kwayena ukuyithengela ukudla phela lo uyiphara siboleka abafazi babi ingubo igqoko yena so nje angizutshelo yena and nokugeza akakuthandi akathandi ukudlala namanzi indaba yokuthi amaphoyisa afike ne okay abantu sho ukuthi angazi umalume nje ongcolile obekagcoka iskipa se-EFF beka lapha ekhoneni nakhona lezo kipa itholakala mahala ubona even yabo makabona even uyayimisa makayimisa even shukuthi lo angazi ubizo ubani and wanisiza shame lo malume ngoba ngizonihlanganisa namakhanda nonke nabangani ngicela uze kuyaliwa yabo kusho maphara thina masifuna ukufika negama yalizwa nje phara ngoba amaphoyisa besewela umelisa uyangena eflatini uthi ulahlela umese abo asemahle labo maphara lo asemahle lo dayi lo ngasile sharp bathi buya nomngane abuye nomese vele umelisa aphelo yababa loya ubaba loya aphe amaphoyisa angene ugele angene evenini amaphoyisa aze kanjalo ke ngoba babonile ukuthi and futhi amaphoyisa anisiza ngoba ngizonihlanganisa ngamakhanda nonke nabangani Bara stiziyazi abantu abangane kumele ube question ukuthi ukulungisa mina into always wathi mayikosa mina always ngoba ukwazile uhamba ukuyongibophisa mina yabona mina ngusathane mina ngakutshela futhi nayo kuFacebook ngathi mina ngusathana ngisoze ngaxolela and yabole wayiqala ngizokuphethela yona mina abangani bakho mina nini nobathathu nangaleya day nganipha ebusuku nakhumbula ebusuku nganiphi ithuba lokuthi nihlanganyele nobathathu ngoba namagwala nenze njani nahlehlela angithi yonke into enifuna uyifa amaphoyisa okay kube ukuthi ke angene ejele ugel ubaby mahle mtshana angene ejele sharp uthi namasifike police station eUville police station basitshela ukuthi ngeke sikhona ukumbona yabo sebabhalile nama statements everything umese use evidence back ya bafu bekameli case number bathe bazomsendela mara lawo ma number unfortunately bewa ku iphone so yabo and so okay sharp the next day ugel as text thina sazi ugela lele ejele yangithola as text asitshela ukuthi ngiyibhoza ngefone ngale ukuthi usitexta ngani yabo athi mntwana ngicela ubize uowethu yabo ngicela ubize uowethu bayamdinga ngoba makangafiki bazongitransporta la utho use number 4 ya athi bazongitransporta la ngiya eSun City yangithola wathini noma sangixolise kulethu mina ngithi kuye mntwana ukuthi uyenze izinto zibe izixolisa kuowethu ngakutshela futhi ukuxolisa kusona istyle sami yena wathi anyeke afuna ukuxolisa okay shakuxolisa kusona istyle sami yena zigamela ukuthi ngiyaxolisa nzima kanjani sambuza ukuthi ibail malini wasi 3k okay thina sesendabeni yokuthi siyombona because bekathe simlethele ijezi nokudla yabo sharp befuna vele ukumlathela ukudla besifuna ukumbona hayi ugeli situkutuku seka seSun City asitext futhi athi ntwana ngiseSun City yabo okay sharp makathi useSun City nami ngiyaphenika yo umngani wami useSun City sharp ngiyenzeni sizama iplan yamali yebail yabo masithi siya komunye umngani wethu wasinika 150 ngithi yazi guys yazi ngicela siyeke ngoba i3k nje kukude sikude nokufika kuyi3k siphethi 150 ugela text athi ungamusha igama ngasho ukuthi yabo ugela text uthi I got bailed nithi yebana kanjani wathi mara guys imani kancane nina mangise number 4 ngizolitshela nizolanda like yabo ngize ngithola ibail so khona omunye unogada lapha owangibona bengifaka ngaphakathi kanti wazana neex yami yabo wafonela iex yami wayitshela ukuthi ngibona umfazi wakho la bamfaka ngaphakathi and emva kwalokho wathi ngicela umnike ifoni yabo emva kwalokho
wanginika ifoni sakhuluma no guy wathi okay ngizofika lapho ngathi manje sengise court bangibuza ukuthi nginayo lawyer ngathi mangithi usengitholele ne lawyer emva lokho bathi imali ebail ngambona lapho ke seqhamuka ngaphambili bese wakhokha imali ngaphuma kanjalo asishe la lezo bafethu ngiyabuyela ke nge14 neye court ngoba ke i-ex yami ke sangilwela ngizoyiwina icase masiphela kanjalo and emva kwalokho olwethu yabo amaphoyisa kusayisiqala mina nginokukhulu for wena Alezo mbukeli zasesapharisiko onsontwana what can you say bemfuna uklarify indaba yakho le abantu bathona wabaleke Soweto how true is it ntwana please clarify it bathi wabaleka endlini into ezinjanjani Soweto stuff yeah okay ithi ngimtshele like istory yeah okay sharp le story siqale kanjani mina no Owethu sihlangane kuphi uOwethu benginomngani bekunewe yabo uhlala eBholani Street isiqata seJabulani Mall sharp loyo mngani loyo yila khona ngihlangane noOwethu khona yabo so bengilapho obviously babangibize Saturday yeah vele ngakhost night nabo then Sunday kwaza uOwethu that's the first time bengitha uOwethu waza vele wazobloma sabhemi pipe yantona masibhemi pipe vele ngiyambuza mntwana utrend yabo sharp ngimbuza igama lakhe uyazi introduce naye kahle sesiyaxoxa bosiyahleka sonke okay the next day futhi abuye yantona makabuye the next day uthi kimi ngizwe ngikuthanda so ngifuna khona la ngifuna siye khona abangani bami hey yabo siyophuza uyawangibuza ukuthi angifuni ukuba umngani wakhe ngathi mina angimind yabo sharp kena wathi khona la afuna siya khona okay sharp saplana kahle ukuthi okay uzongilanda kusasa then sihambe siye la sikwalele siye khona sharp the next day vele aze again mageza umthwala vele bengakagezi okay sharp ngageza mangiceda ukugeza sahamba which is la eJuice and la eJuice besiza kubo Sithibo abanye so yabo abablomeli pro yeah masiza kubo Sithibo unfortunately Sithibo azange simthole sa textwa ubaba Sterling yabo wathini kuphi samtshela sisehill wathi intwana zwakalani yabo sizophuza sathini kuye okay fede wena zwakala uzosithola efletini lakho ngaphandle samela vele baza ngempela sahamba ke saya kumapapa sharp sahlala efletini yeah lezo ndaba siziye no all right so yeah so the main thing here is like ukuthi yeah bathu wabaleka like wena ntwana wabaleka umba ubalekanga like ndalekanga okay ntwana ne yeah ntwana ngahamba kahle grand unaledi waye khona masise sihamba ngithi umtshele ntwana ne if kini ubalekile uyakhuluma nosisi wakho uyafonelana nosisi wakho and another thing the part of bathi dibaleka umntana na 4 months yes there's no such first of all yes umntana nginaye but umntana makana 4 months secondly umntana mazange nimbaleke umntana uhlala nogogo wakhe umama kababakhe yes mara thoka baby daddy abafuna ukubona baby sister ka baby daddy ukuthi thina sizoyazi ukuthi bathi uOwethu kubaleka umntana and stuff yabo khona recent usikoni wakhe baby sister ka baby daddy which is uFense beba tetesa umntana bo beba lokuba yenza umntana bathi umntana uyagula angazi yena noratile bebafuna ukuyojeva ubekuyenzakala yabo uFense afike kuma Nostra yeah baye kuba Nostra babafike kuma Nostra vele babuze ngoOwethu ukuthi uCaptain akamazi na yabo uCaptain athi hayi ngamazi uhlala ungale kubo Given abo laba amavandal nama Nostra lawo amanye yanthola yeah sharp bathi nitsheleni uOwethu ukuthi bayamfuna today besiloku sitetesana nomntana wakhe bekagula and yena angazi why usisi wakhe angamtsheli and nokuya wasixoxela uyagula yabo okay yaqala lapho ke indaba sharp angazi bathi someday after
few weeks after kwaza umuntu angazi ubani loyo muntu angazi bekathi uhlala eKasi la ka owethu ukwenzakala namtho ePilville mara ngabo baby daddy waza wathi guys lento yokuthi owethu bayamfuna kubo iserious hayi ukuthi bayamfuna kubo bafuna yena regarding umntana so indaba ila what happened it was on a Saturday ne so ke fihla ko fence it was Sunday if I'm not Sunday ke fihla fence over fence athi ikontlu umntwana woza ne masifika lapha ya sithola umama ka fence angekho fence ngimthole kubo wangayisa ngithola girl cousin ya friends angengisho ngakabi kesha oje someone fence orinkona ogcineni olwethu kariyona ke ngigcina khala wathi ba since reblokani nalo olwethu akusabuwa athi ntwana ki textile olwethu ukutextile wena wathi unalady angithi uyokutshela ngibona ama message wena uthi unalady lapha ama message wathi utextile wena igama lakho nalady leyo ngibonile guys la athatha khona athi ntwana umama mama athi woza umntana uyagula wena wathi ukunaledi ukutshela ukuthi uze kusasa ukutshele something ngiyibona understand like if umjolise no umpontithe fence because fence nakwatile le day understand ma wena no skill kibonile message na kama mara phela guys mina ngizwa ngithi niyazi okay ya fence oshilo ene mama fence vele afihla nabaka olwethu khuluma izulu athi because ngikhuluma izulu ukokwa baby daddy ya sengiyezwa no baby daddy mara khona mara obvious ngwana ke hala somehow batla newa ha okay sharp into eufel there's nothing bad guys alright so guys lihamba libanje so what's the way elingaxolelana ngayo lenze peace ke like kumele lixolelane at the end of the day yeah lena wena ntwana wena wathi uyintwana icabanga ntwana wencabanga ntwana kantwana mina guys mina ukhuluma iqiniso angifuni inkingi ngabo nala magama wakaSindle ukuthi uphika umntana mina like sengisitshela ukuthi yazini siyabanda mpo phela le ayithuli yabo yeke siyabanda manje yabo ibanda mpo manje lento ye-friendship lebandayo like asinaqiniso sonke ngaba nalo mangisuka nalo ngithi ngithemba lo uyotshela lo ya mina ngizoyizwa ngalo mina ngayihleba yabo and masibuzana iba ngathi manje lo utheni or khona umuntu wrong or khona umuntu osixabanisa sizixabanisa thi okay mina like nje idrama like abangani abaningi guys yazi masima ntombazana sibaningi ngeke kube nepeace so hlezi silwa so mina lento yama scheme ukuthi ubani uhamba nabo ba alright guys asivaleni soqhubeka so bafethu sayivala sayicela mbukeli so bafethu make sure you say something on the comments below bafethu then if it passes 3k we give you bafethu a second episode thank you